Hayırlı gün okuşlar. Bugün biz tizimler sistemaları yardımında meseleler şişirbiz. Tizimler sistemaları yardımında meseleler şişir için birinci, koy bir bilgisiz sonlarını harfler bilen tamamlayırlar hem meselenin şartından faydalanıp tizimler sistemasını tüzüler. İkinci, bu sistemаны şişeler. Üçüncü, meselenin şartından çıkıp neticeni anlatılar. Әлеге algoritm boyunca mesele şişik. Birinci mesele. Bir külmek hem 4 itek tügü için 9 metr tukuma gerek. 3 şunday külmek hem 8 şunday itek tügü için 21 metr tukuma sarf etilir. Bir külmek hem 1 itek tügü için neçe metr tukuma gerek bulur? Demek bir külmek hem 4 itek için x plus 4y metr tukuma gidecek. Şart boyunca ol 9 metrga tegiz. 3 külmek hem 8 itek için 21 metr tukuma gitti. Demek bizden әлеге sistema barlığa keldi. Meselenin soruğuna cevap verir için әлеге sistemаны şişik. Mesela alдағы derste kullanılgan koşu usulü yardımında şişik. Bunun için birinci tizimini minus 3'e tapkırlayız. Minus 3'ni x'e tapkırlağış minus 3x. Minus 3'ni 4y'e tapkırlağış minus 12y çığa. Minus 3 bilen 9'ın tapkır çıkışı minus 27. Әлеге тигезләмәләрнең сул һәм уң кисәкләрен буынап кушабыз. Минус 3x һәм 3x'ның суммасы 0-га тигез. Минус 12y һәм 8y'ның суммасы минус 4y. Минус 27 һәм 21-ның суммасы минус 6-га тигез. Y-ны табыр өчен минус 6-ны минус 4-гә бүләбез. Моннан 1,5 килеп чыга. Системаның беренче тигезләмәсенә Y-ның әлеге кыйммәтен куеп, x үзгәрешчесен табабыз. Y-ның кыйммәте 1,5. Моннан x-ның кыйммәте 3 икәнлек килеп чыга. Шарт буенча без бер күлмәкне x метр дип алган идек. Димәк, бер күлмәк өчен 3 метр тукма кирәк булачак. Бер итәк өчен y метр, ягъни 1,5 метр тукма кирәк булачак. İkinci mesele. İki turist araları 38 kilometr bulgan iki şəhərdən bir vaqtda yola çıkıp 4 saatdən soң ұшырашқанlar. Ұшырашуға kadar birinci turistның 2 kilometrға артығырақ yol өткәне белгілі болса, hər turist нинди тезлек белән барган. Әлеге мәсьәләне шешу өчен birinci turistның тезлеген x км сәгать дип алдык. Икенче turistның тезлеген y км сәгать тезлек. Мәсьәләнең шарты буенча 2 турист 4 сәгать үткәннәр. Димәк, беренче турист 4x км юл үткән, икенче турист 4y км юл үткән. Икесе бергә алар 38 км юл үткәннәр. Мәсьәләнең икенче шарты буенча беренче турист икенче туристка караганда 2 км артыграк юл үткән. Моннан 4x минус 4y тигез 2 тигезләмәсе килеп чыга. Система барлыкка килә. Әлеге системаны кушу ысулын кулланып шишик. 4x һәм 4x'ның суммасы 8x'ка тигез. 4y һәм минус 4y'ның суммасы 0-га тигез. 38 һәм 2-ның суммасы 40-ка тигез. Моннан x'ның 5-ка тигез икәнлеге килеп чыга. X-ның табылган кыйммәтен, мәсәлән, системаның беренче тигезләмәсенә куйык. Шарт буенча без беренче туристның тезлеген x км сәгать дип алдык, ягъни x димәк 5. Беренче туристның тезлеге 5 км сәгать, икенче туристның тезлеге y, ягъни 4,5 км сәгать тигез икәнлеге килеп чыга. Шуның белән, кадерле укучылар, бүгенге дәресебезнең теория өлеше тәмам. Практик өлештә мин сезне көтеп калам.